Kari India bat ke Nepal, kelayo yu apostolic nuncio batmai, u Leopoldo Grelli. Halor kani ke khabar bersutanat nak liang ke Shillong Archdiocese lingba u Reverend Father Jimmy Marngar, beri procurator ke Shillong Archdiocese, hakerteng u Archbishop Victor Lingdo, ulai kebli bat pediang sembah yu ni nomik mat u kpa bekoi. Hagajing shisha kpa bekoi la thung yu nuncio Leopoldo, nadu ka khatlai tarik benai march arajar arphuwi. Hendai nakada bom lakiar, Luan poino ane kesengi. Balayo ban pedang buram kerpang do Archbishop ke Delhi, ringkat ke Jingadonlang u Deputy Secretary General ke CBCI, bat kiwi-kiwi. Kindiat Shuabo Nuncio Leopoldo wan shinti ya kari India bat Nepal, ulalong Nuncio kari Israel, Apostolic Delegate jangka Jerusalem bat Palestine. Tah, itu pada kejinyo Nuncio bat mai hari India jangi. Kerteng jong Archbishop Victor Lingdo, Kilingdo, bat ki riunyam rengkat ki pai ringai jong ka Archdiocese Shillong. Ai kejing kublai bakarpang kejing kublai kit bok riang, ba kejing pediang buram ya Most Reverend Leopoldo Grelli, Apostolic Nuncio betamai jong kari India bat Nepal. Teng sukwa ban batai manong UAU Nuncio, dan UAU Apostolic Nuncio. U Apostolic Nuncio ubeyu nong mi khmat jong u kpa bukhot syakno kono kari kapa laphayu. Ulong kum u ambassador lani unong ra tin siem jong u kpa bukhot. Namar u kpa bukhot nalor bo ulong u kli jong kabalang Katolik Salon Sar ulong ru ukli jong kari Vatikan kabamud ulong kum u presiden kum nong sensyar jong kari Vatikan tina kata kedau udon ki ambassador udon ki nong mikmat ke jong u hakaba upha hakeleng ke berthai ya kebangi khot kum kita ki ambassador hagaktin jong kabalang ni khot iki da kita ki apostolic nuncio. Tenak terkadau u nuncio udon ki kam ki bau deban pendap bat kini ki kam ki jongu ki don arpenta ke wei kelong ke kam hak bedei bat kabalang. Ki kam hak bedei bat kabalang u ulong kum ke jingking ke penyesno ya u pabukhoj bat kata kabalang hak kategori kabamu udon. Tenak terkadau pej ya kejing bhajing miat jong kabalang ha kata kacaka bat u pentip u ai ka kaipot ane ka kenja report syak pabukho ya jinglong jingman jong kabalang ha kata kari u wanra ru ya kajingga longkawei hapdeng u pabukho bat ki bishop jong kategori hapdeng u pabukho bat kabalang ha kata kari tenak terkadau u penskam ban nang teju ya kata kajing long kawai. Badun apostolic nuncio u yarap ya ke bishop jong kategori ban don kajing terilang. U yarap yaki makin syarai bat sensyar ya ki jalannya beper ke jongki da kajing aibut da kajing peni bat da kajing tha ki babun jat bun rukom. Bat u apostolic nuncio ru kamtam u yarap ya ke bishop kamtam jong kategori hakabantung ya ke bishop haki jalanyam beper hakapor bagi ta ke jalanyam ki thli lane kimdon ya ki nong syarai rangba uwa benya ya ki kerteng jong ki lengdo bat u sapha ya ki ni kerteng syau pabukho khnang ba unduk thung ya ki kum ki bishop lani ki nong syara jong ki jalan yang beper hakiri keleng saudang kuman keren lengkot kamut u apostolic nuncio ulong uta u bepej bakmi ya ka jibha kamiat jong kabalang haki jaka ki bamo u ulasya pha banlek bat u ai ka kubor syau pabukho
bat upej ukmi ya kejing bhajing miat bat kejing ya long kawai hapdeng kabalang jong katakari bat kabalang solonsar bat kakamram kabaar kaba u apostolik nuncio u pendep kadai hakabayadai bat kari lani ki khot kita ki diplomatic relations kabamut kum ambassador nong kit ten siem chong upabukho nong mi khmat hakatakari utrai ukta upej ukmi bakandon kejing gebahaya miat hapdeng kabalang bat kari upej ukmi bakandon kejing stu jingmut kejing suk karoi kapa kejing trelang hapdeng kabalang bat katakari bakumju ru u trei u penbit penbiang upej ukmi ba kari batikan lani kaket apostolik jong upabukho kandon kejing adai babit kebabiang kajing stu jingmut rengkat bat katakari hakbama ulong kum utau ambassador tinggal kentu sesisin ya kipat ringai jong kabalang ba pedeng keni kepor jong kajing kangdam kajing bomla bani sim benta ha kajing le nyam sing utrai ma pin yai duai shirham pin yai sim benta ha kamas bokoi lengba kasaskom kabengju pen I bat penpoi sekiyeng kisem jompi man kasing ublei ini gede kapor jong kecing yele kapor jong kecinge hakaba mengi wei pi wei minai duai yai perta jo ublei bun yarap bun sngon sengap kecing duai kecungi dak kecing sirham bada kecing ut kecing nam kecungi ublei unum I no ingi min duai ru Haking gisem gujungi man kesengi yau ro seribu ko maka Maria Tusti kebolong kanoi rap jeng Kristan kajingkot jeng ki bapang kajing tengan jeng ki basmusi kan yarap kan kentu kan pham kan sunran pat kan yasad na kabenta jengi paro hakmat kun jong kau jisu kumagalale ha kajing kentiu kure makana boblei unsungun sengap badun pun ko ya kani ka klam na kani ka ri ka jat benriu ka chungi na ka protehi barok ka wei